kokote muliko, tunajua ya kama mnatufuatilia, na Mungu aendelee kuwabariki na waguse kokote muliko. Najua kuna wengi wako na shida mbalimbali, kuna wengi ni wagonjwa, wanahitaji uponyaji kutoka kwa Mungu. Na Mungu wetu haiko Mungu mwenye kufa, lakini ni Mungu aliye hai. Tunawaita kwa siku ya leo tukisema kama muendelee kutufuatilia na kutushika mkono ili tufike kule tunapokwenda na kufuatilia maneno ya Mungu, sababu Mungu ndiye anayetuweka duniani na ni yeye anayetusaidia kule tuliko. Katika shida zote anatusaidia, na katika raha ni yeye anakuwa nasi katika njia zote. Ndiyo tulikuwa na teme yetu ambayo iliyoisha, yenye inasemezea mapendo ya Mungu. Mapendo ya Mungu wakati ilipoonekana kwetu, ilionekana ili iokoe kila mmoja wetu. Na ndio maana na kwa siku ya leo tena tunawakumbusha tukisema siku nyingine kama tulipita na nyingine teme, leo tunaenda kuteme nyingine. Ndio ninawakumbusha ya kama hii ni Eglise Mission Evangelique pour le Sauvetage yenye naendelea kukua na nyie popote muliko. Na ndio maana mimi nawaita tena kwa siku ya leo ili tuwe nanyi na tuendelee kufuata maneno ya Mungu. Maneno ambayo tunayoyasoma hapa haina ya mtu fulani, lakini ni maneno ya Mungu. Ule Mungu ambaye aliyetupenda na aliyeitika awe nasi katika maisha ya leo. Ndio teme yetu ya leo inasemezea jaribu. Jaribu iliyompata Yusufu. Wakati jaribu ilipompata Yusufu, ilipita njia nyingi ili huyu bwana afikie katika hizo majaribu. Na jaribu ilikuwa nguvu sana, lakini Mungu anatuambia ya kama haezi akampatia mwanadamu jaribu ambayo inashinda imani yake. Sharti Mungu atatupatia jaribu ile inayoambatana na imani zetu. Hakuna imani ambayo itakayovuka mpaka kushinda gizi Mungu anakuyua wewe mwanadamu, sababu anayua wanadamu ni wadhaifu, lakini si wadhaifu katika dhambi, ni wadhaifu katika njia ya vitu vimoja kama jaribu za kimwili. Hiyo tunajua ya kama ni nguvu na linaomba maombi mingi, sababu mimi najua ya kama Yesu Kristo shetani plito haogope maombi, lakini anaogopa neno la Mungu, sababu anajua kwenye neno la Mungu ya kama kuna ushindi, kuna nguvu na kuna chochote ambacho sisi wanadamu tunachotumainia. Wakati tunapompata Yesu Kristo, ni katika maneno ndiko alishinda jaribu zake, na tunajua ya kama na sisi kupitia maneno ya Mungu, kupitia neno lake tutashinda jaribu zetu, sababu kuna jaribu nyingi ambazo zilipitishwa Yesu wakati amefanya maombi ya 40 jours plutôt. Wakati alifanya 40 jours, memo ile 40 jours shetani alikuja kumjaribu. Ili inamaanisha ya kama shetani haogopi maombi, lakini aliogopa neno. Wakati Yesu alimjibu kupitia maneno, na wakati alimjibu kupitia maneno alishinda jaribu lake. Ndio leo tunamwona Yusufu wakati alipojaribiwa na yeye. Tutakamata kitabu cha kwanza ili